لگوری زانیارین روانگاه سوریه یا مافین مروفان اپراسیونین لگرین و کنترول کرنا بش و آواهی زندان غویرانی لباجار حسکی بردوامن و بدهان جه چکدارین رخصتنا داعشی هنجی ده جیر زمینان دنه بی که هزین سوریه دموکرات کاربن خو بگهینن وان. اف جیر زمینین هان گلکی بهزن و زحمتک او بریا بالافران یانجی بریا لشکران لارده بین آرمانج کرن و هزین سربازی دبینن که دبا دریا برچیبونی ده اندامین داعشی این مایی خورادس بکن و جیدران زیده کرن که چکدارین داعشی این مایی سوند خوارنه که حتا مرنه او خورادس ناکن. لگوری اپراسیونین بردوام کری ده هندر زندانی ده هزین سوریا دموکرات لطاخ ناصرای مفتی خویران و الزهور و نافچین دن اینیزیک جزندانی و دوری و لگرینان لشانه داعشی بردوام دکن. جیدرین روانگاه سوریه تکس کرن که هزین سوریا دموکرات درم 18 لشکرین خواه ده دما لگرین ده زندان غویران ده دیتن. که جعالی رخصتنا دولت اسلامی داعشی و هاتبون شهید کرن و 7 من اندام داعشی ین کود ارمانجا آواهی ده نزیکی زندانی جعالی بالافرین هفت پیمانی ناف دولتی هاتبون کشتن. به وی آوائی هجمارا گشتی یا کشتیان جدسپیکا اپراسیونا زندان غویرانی ایوارا روژا پینشمه 20 ماه چلی حتی ایرو گهیشتیه 206 کشتیان 108 جری خستنا داعشینه و 73 ج آسایش زیروان زندان هزین دش تیرور و قصدینه و 7 جی سویلان بون. و دباکو اف انجام نیا داوی با و هر کلیک ده انجام بردوامی اپراسیون لگرینه و هبونا جماره کمزن جبریندارین که رو شوان یا تندرستی پر خرابه زیده ببه. لگوند غزاوی نشتجه کی کو خلق غوطایه دست لسر مالا ولاتی بناو جهاد مراد جرونشتوانین گونده کر و پشتره به $1600 فروت و لباجاروک القرية الشامية یکل روجاوای باجاروک میرمین و روجهلات افرین هاتیه آوا کرن بجهبو و لباجار افرین ملیسین جیش الاسلام دستدانین سر آواهی و گوهستنیات دلدوارا کاوا و دکانین لور لاندامین خواب لاف کرن پشتی کوان به پشتگیری ریخستنا خیرخوازی یا کویتی آماده کرن. اندامکی آسایشا دوارا کاوا یا گریدای ملیسین الجبهه الشامیه خانیک لطاخه الصناعه ملکی ولاتی بناو محمد رجب محمد یه گوند بعدینو یه گریدای نافچه موباتا به $1400 فروت. جه آلیه کی دین و ایرو اینه نویزگاه آلیکاریه یا انجمن خوجهی آفرین و ریخستنا شفق ترکیه ناو نشتجهین کرد ینکو بگرکی آلیکاریه بون جلیستین خود درخستن و ناو نشتجهین هاورده ینکو بری جوان لیستیان هاتبون درخستن شوناوان. هن مالباتین ولاتین کرد که هر مهکه $50 امریکی وکی آلیکاریا دراوی یا راست وردگرتن لی هر دو آلی وی داویه ناوین گلک مالباتین کرد ینکو سودمن جلیسته درخستن. ده 18 ماه چلیه ده ریخستنا شفق آلیکاریه ناوین نزیکی 3000 کسان جلیسته سودمندین آلیکاریا دراوی درخستن. کودنا وان ده 2000 ناوین ولاتین کرد این باجار افرینی و 1000 ناوین نشتجهین هاورده هبون. شفاق نویزگاه خواه ده 15 ماه چلیه ده گرد و کاری خواه راوستان. پشتی کونیزی که 2000 نشتجهین هاورده ایریش لسر نویزگهین کرن به صدما درخستنا ناوین وان جلیستین آلیکاریه. وزارت پاراستنی یا روسیای دو پنجشنبه را گهاند که بالافرین روسی SO-35S 8000 کیلومتر جه هرم خاباروفسک لروسیای تا گهشتن فروکخانین لکومارا بیلاروسیای قد کرنه.
ev balafir wê ji bo parastana sînorên welêt û berevaniyê di ber welatiyan ti jî terorê bikarbin. Di vê mijarê de roja sêşema borî Wezareta Derveya Amerîkî gef xwar ku Bîlarûsya dê rûbirûyî bersiveke bi lez û bi biryar ji Washingtonê bibe eger ew destûrê bide Rûsyayê ku axa xwe ji bo dagîrkirina Ukraynayê bikarbîne. Di navtirsazê de ji destdirêjiya serbazî ya Rûsyayê ya nêzik de berdevkê Wezareta Karên Derve Ned Price zêdekirina Rûsyayê ji hêzên xwe yên leşkerî li Bîlarûsyayê wekî nerehetiye kûr binav kir. Doh roja pênşemê netewên yekbûyî çalakiyek bi boneya roja navdewletî ya bîranîna qurbaniyên Holokostê li barageha xwe ya li bajarê Cinêfê organîze kir. Sekreterê Giştî Netewên Yekbûyî Antonio Guterres di nameya tomarkirî de ku di çalakiyê de hat pêşandan got netewên yekbûyî divê her gav di xêzên pêşî li dijî bêtahamilê olî û nîjadperestiyê be û gava em qonaxa borî tînin bîra xwe em pêşeroja xwe ava dikin. Çalakî bi vêxistina moman dest pê kir berî ku êma adjaj ya ku ji Holokostê rizgar bibû bîranînên xwe bêje. Wê got mixabin kes venegeriyaye, neda pîra min, ne mamê min, ne dayîka min, ne jî zarokê min. Kes venegeriyaye, her kes hatiye îdamkirin. Ew ê her wiha got ku divê ciwan ji tiştên qewmî, dîrok û rastiya Holokostê bêne agahdarkirin. Ji aliyê xwe ve Lot Konsin, balyoza Yekîtiya Ewropayê li netewên yekbûyî re gihand ku ji her 20 Ewropîyan yekî bi Holokostê bihîstiye. Hêjaya bê gotin ku roja navnetewî ya bîranîna qurbaniyên Holokostê di 27 meha çileya her salê de roja azadkirina mezintirîn kampa naziyan ji aliyê artêşa sor a Sovyetê ve di dema şerê cîhanî yê duyemîn de tête pîrozkirin. Bi sedan hezkiriyên fotbolê doh roja pênşemê daketin kolanên Tehranê piştî ku Îran bû yekem welatê Asyayê ku xwe ji bo Kupaya Cîhanî ya sala 2022 wergirt. Di vîdyoyê de xuya dike çawa gel bi bilindkirina alayên Îranê û mûzîk û stranan û her wiha şofêrên otomobîla zemûrên otomobîlên xwe di dema ku di kolanên Tehranê de digerin bikartînin. Îranê cihê xwe di fînala Kupaya Cîhanî ya ku di meha mijdarê de li Qeterê tê li derxistin tomar kir li ser bandora serkeftina wê li ser Iraqê bi goleke paqij. Tîma neteweyî ya Îranê di 13 pêşbirkan ji astê 14 bi ser ket û di yekê de bi tîma dî re wek hev derket.